যতনৰ সারি কাহাম তিনি প্রায় পনে 5টা জড়াও থানায় 21 তারিখ যে ঘটনা পানি সাগর চিনি বড় খরকসা বিশ্বজিৎ দেববর্মা হানি বুথারজাক মানি যতন নুখনা বো খরকসা সরকারি কর্মচারী ফায়ারম্যান বো বেলাই লাথাবাইকে বোজাগৈ কাদুলৈ ওয়াকসা তকসা দিनै পশু পাখি বুথারজাক মানি সেপন বেলাইকে হামিয়াকাই बुथारजां मा जों जतन भिडिअ रग नुखा जों साइमानो अबनतै जों खानाङैबो सारा त्रिपुरा जों मोमबाति सगै लुका सगै जाति सगै जों आन्दोलन खालायनायका हाइपानो साइमानो काइसे जिनि जे अमहाय आन्दोलन बाय नों जेसेबानो आन्दोलन खालायदि आबनि आसो इफेक्ट करै जेफोर पर्यन्त नों कागजे पत्रे बनो नों डकुमेन्टेसन खालायाखै आबनि कुनु मिनिं करै आबनि बागै दिनै आं अजागा ह्युमेन राइट्स ल नेटवर्कनि आंनि जे अर्गानाइजेसन ह्युमेन राइट्स नि आं दिनै चेयरपार्सन स्टेट ह्युमेन राइट्स कमिसन ते कपि टु नेशनल ह्युमेन राइट्स कमिसन नि न आं चिठी रिवै बरंनि एनक्वायरि दाक्ति ओंथुन ते जे क्राइम बाय इनभल्व बुंनाय जे बिश्वजित देबबर्मा बुथारनाय जतन न दाक्ति रमै पानिशमेन्ट दिनानै बागै आं दिनै कायसा अजागा मेमोरेन्डाम जमारिखा आजागा तेबो साजाका जे मेमोरेन्डाम जमारि जेमा बिसिंगो जे बिश्वजित देबबर्मा जे थै थांजाका बो खरकसा कर्मचारी गभर्नमेन्टनि सेबक दंमानि बिनि तो बो साख्रि खायकै प्रायनो रां गोबांमा बिनि लाइफ बो आजि खामो ओंखाय अमहाय थैयै जे दुख नाङै दंमा जरावो बिनि नगल लस मानि जरावो फेमिलि लस मा जरावो बरंग जाते इनाफ क्षतिपूरण कम्पेन्सेसन दिनानै बागै आं आबो मेमोरेन्डाम सैका ते कैसा आं मेमोरेन्डाम सैमानि हिंके जों साइमनो ब्रु रियां जे जनजाति सिनि ब्रु रक थानाय 20 तेके 23 बছर रंबै बरक निनि बेलाय इनह्युमेन कन्डिशन बरक तंगै तंगो नरक आरो थाङै नायखे नुगानो नक सुख्रु कुरु सन्नक साकावो ताबुखाय जरावो वाफ्रा रग्रिवै वा रग्रिवै नक खुब ताङै तंलायजाव बस्ता बेरा रकबाय नक चिकिन चिकन परिवार 6-7 जन बरक तंमानो नक खुंसावनो तंलाय तंजो बेलाय जामुं नंमुं दै गाहामखै मानैया मासाया दिनै ओ भारतनि हानि बोसाङैनो दिनै बरक अमाहायकै निजिनि हावनो तंगानै नांखा ते अमनबो जेहेतु अलरेडी ब्रुरियां सेटलमेन्ट एग्रीमेन्ट दिल्लीआव सयङै थांखा अब दाक्ति इमप्लिमेन्ट ओंगै बरंग गभर्नमेन्ट तरफ हयते दाक्ति रिहेबिलिटेसन एबा रिसेटलमेन्ट दिनानै बागै अब बां सैका ओंखाय जों साइमानो जों सारा त्रिपुरा जों आन्दोलन खायो ताबुक सिमिया आगि जे रवि लिटन थै थांखा बिनिफ्रुबो आन्दोलन खायका सुखराम देवबर्मा थै थांखा गोबां बासिन बररक बुथारजागै थै थांबायका किन्तु डकुमेन्ट करेनि बागै केबो डकुमेन्टै आन्दोलन खायानि बागै दिनै अप्रमाण करेनि बागै अ आन्दोलन रक जे खायमोन आबो तरक पगै थाङो आबोनि बागै दिनै आं अब जाते दिनैनि थेकेते 100 बছर बिश्वजित देबबर्मानि बुसुक बुसा बरा राची जेसापानो फायै दिनै अ डकुमेन्ट नब संगै नायखे बो आफ्रुपानो खुरसावै सोङै मानाय जे अफ्रु बिश्वजित बुथारजांमानि ते बिनि बागै जास्टिस सानमानि अ सामुं बुसुक खलायजाखा बा ताङै खलायजागिया दिनैनि हयते ते 100 बছर परे सोंपानो अ डकुमेन्ट खुरसावै माननाय आबोनि बागै जों डकुमेन्टेसन जे कुनु सिनि डिमान्ड जिनि आन्दोलन जों डकुमेन्टेसन खालायनानै बेलायखे दरकार नै आं खाखाव जे दिनै आं मेमोरेन्डाम रिमानि अब दाक्ति न जिनि नेशनल ह्युमेन राइट्स कमिसन ते जिनि स्टेट ह्युमेन राइट्स कमिसन चेयरपार्सन यागो थाङानो अलरेडी दिनै जमारि जाखा ते बरक दाक्ति बरं मो एनक्वायरि प्लास जे एक्जाम्पलारि पानिशमेन्ट जे जों सानै दंमानि अब दाक्ति न ब जास्टिस माना होनाय आं खाखाव Thank you especially to all the electronic media persons. Today I am here on the premises of State Human Rights Commission of Tripura. I have submitted a memorandum on behalf of my organization, that is Human Rights Law Network, which is a state unit in Tripura. We also have an office in Delhi. We are a nationwide organization. We have been fighting for justice for the deprived and those who have not who have not got justice in every sphere. Today, as you know,
on 21st of this month, there was an incident where Sri Biswajit Debarma was brutally murdered on a broad daylight by some miscreants. Till now, we know there has not been any arrest or any actions been taken, for which today I have filed a memorandum, submitted memorandum before the Honorable Chairperson of Tripura Human Rights Commission for enquiry of the matter, especially on the murder of Sri Biswajit Debarma, who was murdered on a broad daylight. I am hopeful that the commission will take steps, all necessary steps to cause an enquiry and to give an exemplary punishment to all the culprits who have murdered Sri Biswajit Debarma. Also in my memorandum, I have mentioned regarding the brew agreement which was signed in New Delhi under the initiative of Ministry of Home Affairs. The quadripartite agreement which was signed is still not implemented. I have requested the chairperson of the State Human Rights Commission to kindly pursue this matter, as those people living in the IDPs, that is internally displaced people, the brew and internally displaced people have been living in an inhumanly condition in almost about 7 relief camps in Tripura. We know that they do not get proper food, they do not get water, and in a situation where human rights has become a drastic violation in their camps, I have requested through my memorandum so that the brew agreement which was signed in New Delhi may be implemented soon.